Njia mojawapo ambayo Mungu anatumia kumlinda mtu ni kwa njia ya ndoto. Unapolala usiku, mwili umelala, ila roho inafanya kazi. Roho inaona, ni kama rada kwenye ulimwengu wa roho, inakuonyesha nini kinaendelea. Kuna mambo mengine Mungu anakuonyesha kwenye ndoto, anajua kabisa haya mambo yanapangwa kuja kwenye maisha yako, au ni kwa mtoto, au ni kwenye biashara, au ni kwenye ndoto. Mungu anachofanya, anakuonyesha usiku, sio tu ili useme hivi, mimi nikiotaja kitu kinatokea. Mimi ni mtu wa kiroho. Mungu anakuonyesha vitu kwenye ndoto kukutahadharisha kwamba kuna hatari inakuja. Wengine walionyesha hatari zinakuja, lakini walipuuza, waliona ni kama vitu vya kawaida. Mwingine aliota ajali, akaipuuza, ikatokea kweli. Mungu anaweza akakuonyesha kwenye ndoto ya kwamba huyu mtu hapo ofisini ni mbaya. Anaweza akakuonyesha kwenye ndoto, huu uamuzi unataka kuchukua utakuletea madhara kwenye maisha yako. Ndoto zingine Mungu anakuonyesha za hatari. Mungu anataka hizo ndoto uzikemee, uzibatilishe, zisitokee kwa jina la Yesu. Madhara mengine yanakuja, sio kwamba Mungu hakuambia watu. Mungu aliwaambia kwenye ndoto, lakini wakapuuza.